Sense ye kase nipa tim osum ana nipa tim esum papa na ye pe nipa ni tim osum pa me ye oba nti me kase mema etim osum pa sanse me kan we mama aka me de si asem so de amamma yo abaso na nsen se woni abrante ete dan ba kum na wonye wo ho ade ya enfra wo se wo ye ne yire ana ehu wo se bibia ye okay because woni ne nete an kan se woni na wo oh mene na wo mene neti dem nti na eno anu no de bi da enye sa mistake ni bi se wuti what bia bi mu se ya mpesa me ka cho se you hu fi mu tem se be ma ne do wa fi ho no na ko ma me no papa fi ana ko tan baby fufro so do wa obe ba be ye ho ade abefa watena ne nche na wo ye ho ade a wote ni fini dan anu mpo e na da asen na wonye ho ade na woni ne tekeke girlfriend boyfriend no forget ho kura na ebusuya asemu amike aya abrantie bia chese wone ne yire enete ya omawo be enye ba ho nya mienu a wafa be obeyechi otene dan anu pa de bi one ne da sori wafa de chi akwakoye oba foforo ho ade a we de na se de ene esi ye de enye easy ese weni ense me ka kire na wo de ansa na mekwa asem ni nchemu no ma yentwa me yenkohwe video yira. Father, this wedding can't go on. This man here is my husband. This is my child, and he is my fiance. He is left home with me. I don't know what's happening here. This man here is my husband. I don't know what is happening here. He is left home. Father, my husband. What is this, you people? That whatever you want to do. Even if you say, no, leave me alone. Father, even if you say, Mama, Musian, and that's so good. And that's so good. My children, can you come here? My children, please come here. Sorry. This man is my husband. We haven't divorced, we haven't separated, we never quarreled, even slept with you. This morning he's from home. I don't know what is happening here. And I've come with my children. These are my girls. These are my girls. Switch it off. Se mama ti munye de anka ye den na woni oba betimi atena for so many years. Na woni oba na awo pole be ye miensa ne nan ne enum ne ekeka ho. Na oba ne ti wodan anu no de ofo so bibia ye okay mene na mene na TNT no bibia ye okay me ye ne yire bibia ba hwehwe Mr. SMS yire no ama onsa so Mr. SMS yire no ama onsa so as a oje Mrs. fans no so forget Mrs. na nya wo dia what dan no keke wo waste wo time na chese wono de what na wo dan no wo dia wo fu so we wife we side chick a wo se ne dan no wife na gaza tene ma me ne papa fie na we asewi enche mu nyina ne se ye abrante ya wo ye wedding ni ababa wo ya wo she skirt red ni ayi oba wo ne te for so many years a chese wono de ofo so bibia ye okay ntino wa aware mu ano gusu awowo enti wa bomodin awo nkola be ye 9 ni enum ho eko ya dakro wo fia na wo bi be ka kire ne se ni kunu ni obi hyehye ho no ma chese wantu ni na yansi ho yi a na wa ma nani amre obetia ne se ye ware obi aye den eja no na wanfa ne serious wa je se wanfa na yi kura wa ye wani akire ohunu so ensem kekan ya bi na gusu a obi nipa na ba be ka kire nipa de ye kasa bi especially bibiman de ye kasa ntino ne kasa yi bia na obi ba be ka kire ne de abese na ware si de na be ma me de mete ne da na ma wo ama na de ye tie nim ye ho ne ye do ye ho se de
o timi fa mechi ko ware obi foforo no ko ye obi foforo ho ade na when na ni didimu that kroma mi ti fie and obi san be friend say hey era brana be sie na wukunu a woni ne dampa ba akoso sorry anopa ewia anwumre de piano behwe se wodina sorry de mu eyo oba foforo ho ade me ka se nsu na oba be mai was sorry anopa sa afie ni mu a no sorry ye ene wo ko ya chese oba ni mpo ni mu se wo sorry ofu so ebi okokroma adwuma sema na bibi sa na wo sorry kwa kodress ya kwa ye wedding enti na me ka se mema timu ye de a na maka bone wo mutimu de ye de akasa na abayo de eche kokohwe ya dasa ania nipa ne kan this time around de eye fili kadochi odu ho na be mei you may kiss your bride then ene jaye nya semketo akisa ono ne te be mei mani bi da eno ena one oba fufuro ya wo ye ne ho ade wo ma no papa wa sori de mu ene mpeja wo mpeja ne da wo peja no ene ahoho awawo ade jaye abayo hu se no se kodo papa utimi yes ade we eno approach ye ko enim ho baby omo ye you may kiss your bride yi eho eno ko jina no se me de me ma me ye gidigidi bia na emmo be ma no na me ne tie enti mi bisa na asem mi bisa wo kodo papa me na otie ma ye obone da be ma esi da bi enti dem pa na ma ye wo ne enti wo hwe nkola yi a edimechi wo do ban so de ne ma ne nam wo hwe nkola yi enima hwe menim etimi di me bone saa aden na wutimi yesa anka wo de ti hu po kire me na ka kire me se baby aye du no adwa ye ntimi ntena bia na akoso ya na afia ye ntimi ntena bio na menye obi foforo amani gye no ho amepesa me ne tena nkwa na nyina ma me pe baby ma won tena na nkola ne de mehwe omo ara na emom ni amepesa me ne tena me hwe mabra bo mo no na mepesa me ne tena me nkwa na nyina mu we de fa kire me na entiase aye adwuma se etiko na opese wusu be sum na no wosum no akwa si baby esese wosum ni ti pepepe na so be me ya anye sa de na chese oba no de won fa ne nye boge no de na ya swine enti oba ne question no gina wo bi se nyina se bone ben na me de ajew se me ne what sick ene wa wo na enti wutimi sorry anopa ye nyina ye dampa ba akoso no wan ka twe anche me no wa ba be dress wo baby aba ye oba foforo ehu ade ebusua eye wo ebeye wo ya papa me ameti hei say ye me apa ebeye me ya chen bibia because ade ewiase ya pass wo be do be ma na wo de wakoma nyina ne wo ade nyina be do no na eye ba ne sa na hwi ni wa wo di sie be ma no wi bia de chire no ne echire nipa no ebeja wo si akwanti mfi ya wo susu po se wo beja wo esi wo enu ti mayo na mo ne mema ti a mo nyam ho ade ya mo fo se mo de mo to wa mo mani age mo hono mo hwe bibi ye na mo sori nkokot na mo amno papa fie be ye yi a mema ne do wa na ye wukunu obaba be ware wo enye wukunu no no wa wo kwa na tese enye wukunu no na to bu na nyame obema wukunu a ese fatawo na ebusuan aha na meja wesi wade nche wa semi hu ede say koso ana subscribe to your YouTube channel na jai o comment your comment section ho fama ye fefe afi so follow ye on Instagram Twitter ho nya me pa na Facebook na share wo all other social media platforms wo so na nyame obehira se wo ye ne sa media ene akosua pokuwa answer aka Queen Fidi 1 apa aha antino aha ena meja mosi makra mo da sende message ya